Godinama unazad, od predizborne kampanje Donalda Trumpa, najavljuje se američko i NATO povlačenje iz Afganistana. Kad god su izbori u SAD, poteže se prisustvo američkih trupa u Iraku, Siriji i Afganistanu i kandidati se zaklinju da će prestati sa besmislenim i skupim prekookeanskim vojnim akcijama. Cilj je pridobiti obične glasače koji ne vide razloge za ove decenijske intervencije, što naravno nije tačno. Kao uslov američkog povlačenja, od Talibana se tražilo da prekinu saradnju sa Al-Kaidom, što će oni sigurno poštovati kada uspostave vlast na teritoriji čitavog Afganistana. Obzirom na brzinu kojom napreduju, vrlo je verovatno da sledi scenario sličan onom iz Iraka 2014. godine, kada je Islamska država uspostavljena na delovima teritorije severoistočne i istočne Sirije i na zapadu i severozapadu Iraka. Tada je u roku od nekoliko dana iračka armija, u koju su ulagana ozbiljna sredstva i koju je trenirala američka vojska, doživela poraz na svim frontovima, pa i Bagdadu pretilo da padne pod vlast Daesha. Uspon Daesha počeo je američkim povlačenjem, koje se postepeno odvijalo od avgusta 2010. godine do 18.12.2011. godine. U tom periodu došlo je do dalje podele po verskoj osnovi, gde je Maliki kao šiit marginalizovao sunitske elemente u vlasti, što je dovelo do njihove homogenizacije i povezivanja sunitskih džihadista, koji su već delovali u Iraku od 2003. godine, sa džihadističkim grupama, pre svega Al-Nusrom kao ogrankom Al-Kaide, koje su bile aktivne u sirijskom građanskom ratu. Tako su u aprilu 2013. godine sunitski džihadisti sa obe strane granice počeli da zajednički deluju i da se naoružavaju. Krajem iste godine dolazi do slabljenja uticaja regularne iračke vojske i policije u zapadnim i severnim provincijama, da bi malo po malo, prvo u januaru 2014. godine pala Raka u Siriji, a zatim tokom letnje ofanzive Daesh ovladao tim delom Iraka, osvojivši Mosul, drugi grad po veličini, te proglasivši Islamsku državu kao kalifat. Nešto slično se upravo događa u Afganistanu, gde je u toku velika talibanska ofanziva, koja se poklopila sa zvaničnim izvlačenjem američke vojske i prepuštanjem zemlje marionetskoj vladi u Kabulu, koja je nesposobna da sama vodi rat protiv njih. U regionu je u drugoj polovini 2014. godine došlo do formiranja međunarodne koalicije, čiji je cilj bio uništavanje Islamske države, a u kojoj su sudelovale SAD, Rusija kao i lokalne zemlje koje su videle opasnost za svoju stabilnost u pojavi ove takfirističke organizacije. Posle godina ogorčene borbe, Islamska država je uništena, Mosul i Raka su oslobođeni, a na teritoriji te tvorevine su ostali džepovi otpora i terorističke ćelije koji dalje ugrožavaju opštu sigurnost. Sa druge strane, u toku prošle godine su otpočeli mirovni pregovori vlade u Kabulu i Talibana, koji su organizovani u Dohi, a čiji je cilj bila mirna integracija Talibana i način na koji bi se vodilo afganistansko društvo, koje je u permanentnom ratu još od kraja 70. godina prošlog veka. Ofanziva koja se poklopila sa povlačenjem američkog vojnog kontingenta, a koja je otpočela u proleće ove godine, dovela je do toga da je u avgustu 80% teritorije Afganistana pod kontrolom Talibana, koji očekivano sprovode teror nad političkim protivnicima. Milijarde dolara koje su upumpavane u korumpirane afganistanske institucije i vojno-bezbednostni aparat su bile bačen kapital, jer se afganistanska vojska pokazala kao potpuno nesposobna da se samostalno obračuna sa Talibanima. Čini se da je to i bio cilj vašingtonskih stratega, jer ne deluje verovatno da nisu znali sa kim imaju posla. Posle američke intervencije od pre 20 godina, Talibani su se ponovo vratili na velika vrata, iako su i u prethodnom periodu vodili gerilski rat i nikada do kraja nisu bili uništeni. Ovaj najduži vojni sukob u kome su SAD učestvovale donekle podsjeća na poraz u Vijetnamu, iako treba biti veoma oprezan, te ne treba žuriti sa konačnim ocenama. Ono što se zvanično proglašava kao cilj
veoma je često daleko od istine, a američke administracije kao i birokratije svih velikih sila kroz istoriju jedno misle, drugo rade, a treće govore. Cilj američkih intervencija nije popravljanje položaja i ekonomskog standarda lokalnih naroda ili sprečavanje da isti stradaju u tim sukobima, niti uspostavljanje kvalitetnog sistema obrazovanja, poboljšanja privrede, turizma, infrastrukture i razvoja društva, već testiranje novog oružja na živim ciljevima, pljačka i geopolitički uticaj. Patetično je čuđenje nekih analitičara da ovako ponašanje, kao i ekspresno povlačenje i prepuštanje saveznika njihovoj sudbini, nije manir ponašanja velikih sila. Očigledno su preskočili mnoge istorijske lekcije koje tvrde suprotno. SAD se često brzo povlače sa nekog svetskog žarišta da bi se još brže vratili na to žarište. Iskustvo nalaže veliki oprez kada su u pitanju krajnje intencije ovog manevra, jer destabilizacija inače veoma nestabilnog Afganistana po sistemu spojenih sudova dovešće do destabilizacije Pakistana, Irana, centralnoazijskih država, a i tekako može uticati na bezbednost Rusije i Kine. Jer je takođe besmislena tvrdnja da su SAD od Afganistana načinile propalu državu, jer je to ona već najmanje 50 godina. Nade koje neki krugovi kod nas gaje da kada se ustoliče kao gospodari Afganistana, talibani neće destabilizovati ruske i kineske ciljeve u regionu, deluju naivno. Takođe ne deluju verovatno ni garancije koje su talibani dali Teheranu da će se građanski rat ograničiti na Afganistan i da se neće preliti na teritoriju Irana, te da oni garantuju nepovredivost iransko-afganistanske granice. To su garancije koje ne vrede puno, niti se iko ozbiljno može uzdati u garancije verskih fundamentalista i eksponenata političkog islama. Verovanje da će jedan ekstremistički pokret, kakvi su talibani, biti naklonjen Moskvi i Pekingu je vrlo glupo, kao i priča koja se poslednjih nedelja može čuti iz Moskve i Pekinga da ih treba uključiti u evroazijske ekonomske projekte. Afganistan, sem što ima reputaciju groblja velikih sila, predstavlja veoma heterogenu zemlju u verskom i etničkom smislu. U verskom je prisutna jasno povučena crta između većinskih sunita i šita, a u etničkom smislu ta država predstavlja domovinu za Tadžike, Paštune, Hazare i Uzbeke, koji su najveće grupe u ovom mozaiku. Već je rečeno da cilj američke spoljne politike u tom regionu, a i na Bliskom istoku, nije pacifikacija i demokratizacija, već održavanje stalne napetosti kroz doktrinu kontrolisanog haosa. U takvim uslovima američke službe će moći da trguju narkoticima i oružjem, te uvek imaju povod da vojno reaguju. Američku političku scenu i društvo vodi vojno-industrijski kompleks koji je država u državi i privreda SAD je ratna privreda. Kao sve velike imperije kroz istoriju, a SAD su najglobalnije imperije u istoriji, Amerika se izdržava od vojnih intervencija i pljačkanja. Ako je na ratovanje utrošeno desetine milijarde dolara, to nije učinjeno bez još veće dobiti, jer je logika svake imperije da dominira kroz tvrdu i meku moć. Nema meke moći bez tvrde moći, a tvrda moć može da efikasno funkcioniše bez meke moći kao oguljena sila, kao državna represija na različitim nivoima prema spolja, ali i prema unutra, to je prema vlastitim građanima. Verovanje da je američka spoljna politika doživjela neuspeh u centralnoj Aziji zato što od tribalnog i verski netolerantnog afganistanskog društva nije stvoreno građansko i sekularno društvo, tipična je greška idealističkog tipa intelektualaca. SAD ne ratuju po svetu da bi dovele demokratske snage na vlast i uspostavile institucije koje će sprovoditi vladavinu pravde i zakona, već da bi pripadnici vojnog lobija koji vode i privatne poslove zaradili što više novca od prodaje oružja, trgovine narkoticima i drugih kriminalnih radnji. Upravo je američki cilj slaba centralna vlada, korumpirana, kriminalizovana, nesposobna i tribalizovana. Dobar primer za gornje teze je skok proizvodnje maka za opijum koji se desio nakon američke intervencije 2001. godine.
Suština imperijalne politike je otimačina, a ne emancipacija pokorenih naroda. U ovom momentu realni epilog velike talibanske ofanzive je konsolidacija njihove vlasti na teritoriji celog Afganistana ili vraćanje na situaciju pre 11. septembra 2001. godine, kada su talibani kontrolisani veći deo zemlje, vodeći građanski rat sa suparničkim grupama. Dakle, eskalacija građanskog rata je realan scenario, a nerealna su očekivanja da će afganistanska vlada izvršiti protivofanzivu i sama povratiti izgubljene teritorije. Treći epilog da bi došlo do primjera i podele vlasti između talibana i vlade u Kabulu takođe ne deluje realno, obzirom da su prvi u punom naletu i da nisu poznati po tome da vole da sa bilo kim dele vlast. Kao što je islamska država osnovala svoje institucije, vodila ministarstva i isplaćivala plate i penzije svojim službenicima, tako i talibani ne vide sebe kao nekakvu gerilu drumske razbojnike, već legitimnu vlast. Da bi se neka teritorija ne samo okupirala, nego i da bi došlo do promene mentaliteta, potreban je proces koji se konzistentno sprovodi decenijama. Kada su zapadni saveznici okupirali nacističku Nemačku, došlo je do temeljne denacifikacije koja je dobrim delom uticala na mentalitet nemačkog naroda u današnjoj Nemačkoj i Austriji. Ovde nije bio cilj temeljna deradikalizacije i nisu formirane sekularne institucije, čak ni u naznakama, jer to nije bio cilj zapadne okupacije Afganistana. Da li su američki vojni i politički prvaci podcenili afganistanski otpor? Pre će biti da je cilj bio drugačiji od onoga što se navodi u raznim analizama. Očigledno je da nije bilo interesovanja sa američke strane da se zaista transformiše tribalno i verski zatucano društvo, kao što je to slučaj sa režimima koji su američki saveznici u svetu, a predstavljaju sve, samo ne sekularna, pluralistička i demokratski uređena društva. U knjizi Američki rat u Afganistanu Carter Malkasian, bivši vojni savjetnik, iznao je kao jedan od razloga uzaludnosti američkih napora da se pridobiju Afganistanci, uticaj islama i otpor stranim zavojevačima. Ti faktori, po njemu, nisu ozbiljno shvaćeni od kreatora američke politike u tom regionu. Ono što je izvesnije od talibanskih obećanja Kini i Rusiji, da ukoliko preuzmu vlast od proameričke vlade, neće biti sponzorisanja terorizma, jeste da će doći do još veće destabilizacije regiona, što je verovatni cilj američkog izvlačenja i pregrupisavanja. Zbog toga bi trebalo sačekati barem nekoliko meseci i videti u kom će se pravcu kretati situacija na terenu. Mnogo je verovatnije da će se građanski rat razbuktati, da će doći do pojačane džihadističke i terorističke aktivnosti, te da će se ona preliti na okolne države. Triumfalizam američkim porazom i svođenjem SAD na običnu veliku silu treba da se odloži bar još neko vreme.